warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba seru-seru kumaneng mamuare yang kamuki macengke-cengke. Iya, Nurul Aziza, poleri kelas asra arwah. Sibo, dikerana kita kalbu poleli kelas asara arwah. Maelo ki paletukeun birita iya naritu. Apa cakka sekolah ri aso jumai. Eso juma ria lekelee warga sikola SMPN 2 Marusu tuli mapacaka sikolana. Warga sikola nenia guru-gurue engkato mapacaka. Iya naritu mapacaka kelas. Engkai mas sering mapel malulu kaca jendela nenia mapulung waro nainapa nabuang ritarong waroe. Nareko dek nama caka sikolae masagena ki nakena bancana alange ia naritu salah sedina lempe ia ro lempe mapamula pole riselokan marotae ia naritu maigae warona parlu sisiki mapato mapacaka sikola nama deceto rita nareko macaka sikolae. Iya nae berita upaletu kekir makokoange. Iya Nurul Aziza. Sibo, pikiran kita kalbu. Malau Simeng Riolo alat berita. Selama kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.